Саламатсыңарбы урматтуу немис тили боюнча онлайн сабактын катышуучулары. Бүгүнкү күнү өтө актуалдуу болгон сөздөр менен иштейбиз. Кээ бир сөздөр тааныш эмес болгондуктан сабактын аягында сөздүк берем. Азыр конт коюп, сөздөрдүн туура окулушун, айтылышын угуп, кайталап, сөздөрдү эстеп калганга аракет кылгыла. Guten Tag, liebe Teilnehmer des Online-Unterrichts. Ich bin sehr froh, euch zu begrüßen. Heute arbeiten wir an den aktuellen Wörtern. Und zwar, hier habe ich so eine Kärtchen gemacht. So, vom Anfang an. Ja, ab hier. Gern haben. Hier. In dem Klassenraum lernt man gern. Die Luft. Die Luft ist schlecht. Lüften. Wir müssen hier oft lüften. Der Computer. Die Computer. Wir brauchen einen neuen Computer. Der Laptop. Die Laptops. Der Laptop liegt auf dem Schreibtisch. Der Bildschirm. Die Bildschirme. Der Bildschirm ist neu. Der Beamer. Die Beamer. Der Beamer hängt an der Decke. Der Memory Stick. USB Stick. Die USB Sticks. Die Fotos sind auf dem USB Stick. Das Smartboard. Die Smartboards. Wir hätten gerne ein Smartboard. Das Internet. Wir surfen im Internet. Das Handy. Die Handys. Das Handy ist aus. Das Smartphone. Die Smartphones. Ein Smartphone ist nützlich. Der CD-Player. Die CD-Player. Der CD-Player ist kaputt. Der Schreibtisch. Die Schreibtische. Der Schreibtisch steht am Fenster. Der Tisch. Die Tische. Der Computer steht unter dem Tisch. Die Bank. Die Bänke. Wir stellen die Bänke um. Азыр сөздөрдү берем. Сөздөрдүн котормосу менен карап жазып алсаңар болот. Gern lernen, охотно учиться. Die Luft, Воздух. Lüften, проветривать. Der Computer, Компьютер. Der Laptop, Notebook. Der Bildschirm, Экран. Der Beamer, Projektor. Memory Stick oder USB Stick, Flashkarte. Das Smartboard, Smartdoska. Das Internet, das Handy, die Handys, Sotka, das Smartphone, Smartphone, CD-Player, CD-проигрыватель, der Tisch, Stol. Эми балдар тапшырма. Могул мен берген карточкадагы сөздөрдүн астында сүйлөмдөрдү окуп бердим силерге. Ушул сүйлөмдөрдү которосуңар. Мындан тышкары сүйлөм түзөсүңөр өзүңөр өз алдынча. WhatsApp аркылуу бири-бириңер менен жазышып, немис тилинде суроолорду түзүп, кайра жооп берип